permenado di lumunde zalu. All'ouest do le musi, ente cumen solo ima sier signem, che lo taulo de grani, truben la primiera noutura in riban de la mar. Per bedire che en zaranto le musino, che l'upai comenzo de se nouta, un pau, en l'umasi de l'aubre. Mai umin 300-600 metri, rasi muntem biau, plomund estomem. Puis, en passa en autovieno, odre do munde blum, che son mai au nord, veire pradelado di lo munde blum, riben din o parque natural regional perigor le musi, entre Nuntronei e Pai de Zalu. Che din que o pai conduire zel lo tuque e lo pei di de Zalu, che van do Pecuni a l'ouest, 497 metrei, alla forêt de la Tour, 553 metrei, e au pei de Courbofi, 557 metrei, a l'est, allo limito departamentalo de Dourdugno. Que o pai est tabe conegu per essay lo pai do feuillardier. Feuillardier, que trabalha no feuillar. Qui sazonier, que trabalhavam, on y bele un ou deux denguero que continue l'obre, lo boi de tzatem ni lo cabana ou l'ouza de brouza e de chiapu, que fabricavan do cerclei per la barrica de cugna, do palen, de la cleda, etc. Faut dire que lo pai est bressa de tzatem. Lo denguero no feito de lo tzatagno ad unaza, ente putem minza de la blancida do tzove e de la bursada, per parasi de tzatagna, che se fajan in tutta la famiglia, autrico, que se fan denguero, ma segur, patam. O fiau de votre permenada tumbarei beleu, sur do cledier, setzadu per la tzatagna, pitibati cara ou redum, en d'un fai brulado o buei, di lo partido au sou, perché lo fumado en montan fase setza la tzatagna isigada sur de la chiesa in su. Entau la tzatagna se poden conserva un bon pas de tem. Lo pai è un pai ver, mirgolia de tupe deitam, che fan lo bonio do turista leiti, che li se bagnem, come a busiero galam, per exemple. E tabe che un pai de leggenda pupla de sei fantasti, come le Beru, lo Mitoruzzo, lo vieglio din lupu, pelado tabe zanorateu, ou lo vieruliu, ou lo le pegnu. Lo le Beru e ploconegu que lugaru le musi, un chrétien maudit, che se de veiti di no peu de beitio, e de fa autour de no parofia, a pe, cau che sei, e che do co, salto sur l'eitzino do azzur, per se fa purta. Beleu che coneisse de lo zen che chian le Beru, sei che io satza. Lo le pignu e patan d'angeiru, che ima che vous puio le pa, sobre tout lo drole, din cauca situasi. Lo vieglio din lupu, din la serva e pezziera, e pata comodo, che vous tropporio per un mena nezza au fund de l'aigo. Se ne volei sobre mai, podei visa, ma écouta lo zan francais vignau, sur lo site do parc natural, che meitu un pai de buna fum, de la fum cureiri che fan passar tout lo mau, ma che sia guida per non mettere de part, che vous recommanderò la buna fum. La mai famosa sun la fum de Cusa e de Courbofi, che rache. Ma n'en tuple d'autra, come a Zansa, a l'SL lo Vaurium, come dizen lai, au car. Podei leggi l'article sur la buna fum sur que blog. E tabe, le do brave tzateu din o pai, come a Montbru, a Retsoir, ou la ruina do tzateu de Zalu, en temurige l'ugrei ritzar, fidalier nord, d'un carreu do baleito, quand voulge torna a conquérir la terra qu'ovio perdu, come o rei d'Aquitania pendent che guerrezzava alla cruzada. Fo sobre che lo rei Rizzar compose do poema di notre lingua occitano, e gro troubadour. Lo lingua se parlo toujours au pays do feuillardier, mai malheureusement de même pas itado transmeson o mai zonei. Lo parla le musi do pays e plomarca, poiché che lo parla di che tu lo accentua, se dizen lo vazzo deve lo vezzo, e au pluriel, la vazza devenem le vazze. Lo verbe en a, fan minza deve minze. Enfim, si volei trobar do brave endrei per visar lo paesaggi, vous podei totina o peicuni o alla peirofolo, dit sottabe peiro punsudo, ente veire deixanto munzerza e alla mugnediera.